یا مومنن جی ہتے بھی اللہ تعالیٰ فرمائے تو اشداء علی الکفار یہ کافرن تے تو سخت ہن پر رحماء بینہم ان مصطفیٰ کریم جے اصحابن جی پنجے پان میں محبت ایک بے تے مہربان ہن رحماء جمع رحیم جو رحیم مانا چو مہربان چو بابا رحیم مانا مہربان رحم کرن وارو رحیم مانا رحم کرن وارو تو اللہ سی ورتے سیگو مبالغے جو بیان فرما رحماء بینہم یہ محبوب کریم جا جے کے اصحابی ہن محبوب سا جے کے گڈ ہن یہ کافرن جے لائے تو موت ہن پر پانجے پان میں بھائرن کھان بے ودیک پیارا عزیزن کھان بھی ودیک پیارا ہن پان کے ایڈی محبت پیار سا ڈسندا ہن جو ماں رب العالمین انہن جے طرف کھان شاہدی تھو جا تو رحماء بینہم اوے پانجا پان میں ایک بے میں تمام گھنا رحیم ہن ادا ہنے ہکڑے پاسے فیصلو آ موالی جو ڈاڑھی کوڑے جو بھنگی جو چرسی جو آفیمی جو بے نمازی جو بے دین جو جاہل جو بے پاسے فیصلو آ اللہ جو بس مکھے چھڑے جو ہنے ماں تواں کان پچھاں تو فیصلو کان جو قبول کندو بٹن ہتھ خیان گھنا نہ تھا کھڑا ادا ہنے تواں فیصلو کان جو قبول کندو ہانے وہ بے دین جاہل جیکو آ نا موالی بھنگورو چرسی آفیمی ڈاڑھی کوڑل نماز جے ویجھو ہی کو نہ سجو ڈींहुं بھنگ جے کونڈے تے مکان میں کرو پیو آ نہ نماز نہ روزو نہ حج نہ زکات نہ کلمو پر طہارت بھی کون تھو کرے طہارت بھی کون تھو کرے ہانے او تو تواں کے چئے تا ابو بکر ऐं عمر ऐं عثمان जेके आ न अली सां वेढ़ियल हा अली सां कोन ठहंदा हा अली जा दुश्मन हा अहल बैत जा दुश्मन हा अलीअ जो हक़ खाई विया अलीअ सां ठहंदा ई कोन हा हाणे इहो केरु थो चवे मवाली केरु थो चए चरसी भंगी बेदीन अबा उहो थो चवे जाहिल जेको तहारत ई न करे उहो थो चवे त इहे अबू बकर उमर उस्मान जेके हा अली सगोरे सां ठहंदा ई कोन हा अली जा दुश्मन हा हाणे हिकिड़े पासे इहा मवाली जी ॻाल्हि आहे بے پاسے اللہ پاک جو قرآن فرمائے تو رحماء بینہم ماں اللہ پاک جی ذات قرآن پاک میں فرمایا تو محمد کریم جا سبئی اصحاب حکبے میں کھیر کھن رہا ہڑکہ جی گال من بھی اللہ جی یا موالی جی بس یار توکھے ॿियो छा सम्झायां सोली ॻाल्हि करे सम्झायां थो त तूं सुभाणे फ़ैसिलो करे सघीं सुभाणे तोखे को न को वकड़ ॾींदो किथे न किथे कंहिंजे वर चढ़ंदे का न का तोखे ॻाल्हि कंदो पर तूं हज़ार ॻाल्हियूं ॿुधी पुठीअ पोयां उछलाए छॾिजां चइजां त मां तुंहिंजी ॻाल्हि क़बूल करण लाइ कोन आहियां तयार मां ॻाल्हि क़बूल कयां थो अल्लाह पाक जी जेको अल्लाह पाक आहे सदस कलाम भी पाक आहे اللہ سے جو کلام پاک زور سان اللہ سے جو کلام زور سان اللہ جو کلام پاک کلام آئی انہی پاک رب فرمایو آئی پاک محمد اساں کے ڈنو آئی اوہ پاک لوح محفوظ خان اساں وٹ آیو اج بھی مجھا دوست کیڑو بھی گناہگار مانو ہوندو نا جب ہے قرآن وٹھ چوندو دا مکھے وضو کونے چھا چوندو ادا بھلی مفتی صاحب ہوجے حاجی صاحب ہوجے مولوی ہوجے پیر ہوجے سید ہوجے اہل بیت ہوجے صحیح شاہ صاحب بھلا راہ قرآن تا بابا نن جيڪڏهن هرو ڀرو ترس بھلا ما وضو کرے چا وضو کندو پو ادب سان کھڻندو چمندو مانا اللہ جو ايڏو کلام پاک جو 1400 سال گزري ويا آهن اج بھی اسان گناهگارن کي قرآن جو احترام آ ته قرآن پاک آ پو انهي ۾ سچ لکيل آ کوڙ ڏاڍي چون تا ڳالهايو زور سان چو سچ لکھل آ نا پونی سچے قرآن کے چون تے ہل جو موالی کے چھڑے جو اللہ تعالیٰ جو سچو قرآن فرمائے تو تا اصحاب پان میں کھیر کھن رہا
چھا سبحان اللہ. ایکڑے شاعر ویچارے چیوا میٹھے محمد جا چارئی یار دلی میٹھے محمد جا سبحان اللہ چارئی یار دلی ابا بکر ہو عمر عثمان و علی میٹھے محمد جا سبحان اللہ چو کھلی کھلی چو پایا میٹھے محمد جا چو بھلا میٹھے محمد جا چارئی یار دلی میٹھے محمد جا چارئی یار دلی ابا بکر و عمر عثمان و علی میٹھے محمد جا اساں جے لا چارئی یار اکھن جا ٹھار چو سبحان اللہ مومنن جی ہیئے جا ہار ابا چو سبحان اللہ یہ رافضی انہن جا دشمن تھیا خراب این خوار جیکو انہن جو دشمن آ وہ ہن دنیا میں بھی رسوا ہے آخرت میں بھی رسوا ہے چھا جے کرے ہکڑے خدا جے ولی اساں کو دشمنی رکھے ہن نہاریو ابا بھٹائی صاحب خدا جو ولی آہے کلندر شہباز پیر سئی محمد راشد روزے وارا ولی آہن نہ سئی مجھا بھا ان ولیان مجھا جے کدے کو کہیں ولی جی گلا کرے چھا چوندا آہو تواں جے پاڑے وارو سوڑو سائیں مشورن وارو چو سبحان اللہ سبحان اللہ یار اساں ٻیا تا کون ڈٹھا پر موں مشوری صاحب جی زیارت کئی مجھا سونا اہڑی شے وری کا ایندی اللہ سائیں جیکو ہن میں عشق ای محبت ای علم ای تقوی رکھی ہی مجھا داج ڈکارا ملک میں مجھے مجھا سجن سائیں ہن جے کرے نہ کوئی اڑن اللہ جے کہے بانن جی کو گلا کرے ان کے چھا چودا بڑسا ہے تو کو تڑل یہ نہ صحیح ای ولی جے لا چھا تو اللہ فرمائے من عادالی ولی فقد آزمته بالحرب جے کو بھی مانو کہیں بے ولی ساں دشمنی کندو مجھے ولی ساں دشمنی کندو فقد آزمته بالحرب ما رب کریم جی ذات بابرکات انہی ولی جے دشمن ساں جنگ جو اعلان کندو آیا چھا جو اعلان اللہ ساں جنگ کندو کھٹندو اللہ یار متا لاڑکانے وارا کھٹندا ہو جن توبہ کہو کیر بھی اللہ پاک جی ذات کھا جنگ نہ تھو کھٹی سگے من عادى لي وليا فقد عازمته بالحرب جے کو بھی خدا جے ولی کیسا دشمنی رکھندو وہ سمجھو تا اللہ جی ذات سان تو دشمنی رکھے ائی اللہ سا جنگ تھو کرے ہانے تواں پاण چو تھا تا اللہ جے ولین جو دشمن خراب آ چو اللہ جے ولین جو دشمن گندو آ چو گندو آ اگتے چو بد مذہب آ گمراہ آ چو 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 ڈرجو نا بے دین آ چھاہے یہ تو کہیں ولی جو دشمن آ اے قربان ونیا رسول اللہ جے صحابن تا کروڑے ولی ہکڑے پاسے کروڑے ہک نہ ماں تا 3-4 نالا کھیا ہن پر کروڑے ولی ہکڑے پاسے رسول اللہ جو ہکڑو صحابی ہکڑے پاسے کترو بھی موجا دوستو کو ولی ہوجے ولایت جو صاحب ہوجے پیرن جے پیر عبد القادر جیلانی کا کہیں سوال کیو آ انہی کے تو سب منجو تھا نا صحیح اساں جو مرشد آ جو سبحان اللہ سبحان اللہ ایکڑی گال یاد اچی وئی پیران پیر موضوع کونے پر سونے جو نالو آیو آ تو بدھائے چھجائے کارپور جے شہر میں ایکڑے اللہ جے ولی جی مزار آ کنے ونجو تو ان جی زیارت کجو حضرت مولانا حاجی فقیر اللہ علوی چھاس نالو حاجی فقیر اللہ اندازو لگایو پیر سئی محمد راشد روزے گھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جے مدرسے میں انہی وٹ پڑھیا
अदा इन मूं तव्हां सम्झी विया हूंदो त केॾो वॾो आलिम बि हो ऐं केॾो वॾो दरवेश हो जो पीर साईं मोहम्मद राशिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जेको अमड़ जे पेट मां दुनिया में आयो हो, रमज़ान जो महीनो हो त ॾींहं जो खीर कोन पीअंदो हो। माण्हू परेशान थी विया, अबो परेशान थी वियो, मुर्शिद ॾे वटि हुयो। हज़रत तिरयालवी वारे बुज़ुर्ग साईं मखदूम मोहम्मद इस्माइल खे चई पुट जे लाइ तावीज़ लिखी ॾियो, बचड़ो ॼाओ आहे, खीर नथो पीए, 8 कोह परे पंधु आहे। हज़रत मखदूम मोहम्मद इस्माइल खिली ॾिनो, मियां मोहम्मद बका वापसि वञ, तुंहिंजे पुट खे न को जिन न का नज़र न को भूत न का ॿी शइ, साईं पोइ खीर नथो पीए कि अमड़ जे पेट मां रोज़ो रखी आयो आहे। सिज लहंदो, मौलवी बांग ॾींदो, मोहम्मद राशिद पाण ई रोज़ो छोड़ींदो। इहो एॾो वॾो वली जॾहिं वॾो थियो त पढ़ियो वरी हज़रत साईं हाजी फ़कीरुल्लाह जे मदरसे में। उन्ही हाजी फ़कीरुल्लाह जो किताब मूं वटि मौजूद आहे, कलमी किताब आहे, अरबी ज़ुबान में आहे। को मौलवी अचे त मां हुनखे ॾेखारण लाइ बि तयारु आहियां। उन्ही में हुन बुज़ुर्ग हाजी फ़कीरुल्लाह जहिड़े हेॾे वॾे आलिम वरी मखदूम मोहम्मद हाशिम ठटवी जो पाण शागिर्द हो, चओ सुभान अल्लाह। ठटवी बि दंग हो, चओ सुभान अल्लाह। वरी उन खां पोइ फ़कीरुल्लाह बि दंग हो। उन्ही पंहिंजे किताब में लिखियो आहे त महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आख़िरी बीमारी वारी हालत में पंहिंजी चोलो मुबारक लाथो, लाहे सॾु कई उमर जी साईं, अली जी साईं हेॾे अचो, ॿई आया। महबूब फरमा त ही मुंहिंजो चोलो आहे, तव्हां वटि अमानत, मुंहिंजो विसाल थी वेंदो, पोइ उन खां बाद में ईंदड़ साल जेको हज ईंदो, मुंहिंजे हज खां हाणे पियो हज, उन हज जे टाइम ते अरफात में हिकिड़ो अवेस करनी नाले शख्स हूंदो, उन्ही खे मुंहिंजा सलाम ॾिजो ऐं मुंहिंजो चोलो ॾिजो त मुंहिंजे उम्मत लाइ दुआ घुरे। चओ सुभान अल्लाह। छा रसूलुल्लाह जी दुआ क़बूल कान्हे छा? हुज़ूर उम्मत लाइ दुआ कान घुरी ही छा? ऐं इहा हदीस त मिशका शरीफ़ में बि लिखी पई आहे, जेका मां तव्हांखे ॿुधायां पियो। हुज़ूर पाक हज़रत उमर खे, हज़रत अली खे चोलो ॾेई ते वञी चइजोसि त मुंहिंजी उम्मत लाइ दुआ घुरे।